Kadong, nemen trabong su nang tumnon kilang bom lake trabong good life. Ini jitanam sinang lake mobile. Mobile pe na jog ili tumnon ove kimi phanang pahino otang lo. Aprang-prang au ove pe non au ove lang nam lo protang te ili tumke kecharli nat pa phip pik online. Ko pipolo mobile pe na joy dei. Ne mobile use rupi pe use nanji stame limit. Lang itum kijun kenangsot stame kang ithusi jun toji. Sonthosi itum mobile stame nangji stame itum larsuni jopang thangsi ki use. Student tum at least 8 to 10 hours make jang nangji, but no jopang thang phone si ki bel phone si ke lang phone pe si ke pang thang. Student umhan ka pahino lake Facebook, lapen Instagram, lapen WhatsApp, lapen game. Nihem nipai ni putung kecharli ave stan ni alang tulong kithek kichphodun de lapen tangka kiri oversize ame chphun de. Nidet kali kadu ka ve hem talu athi non au with han ke mobile si pahino de. Mobile idik pen jok pinang an student tum kecharli not focus thek bang ve pin lo. Kecharli apo hut phone be rong class en bom hut phone giber chong hurong la chotakali litung gari ve bom husme phone use pon bom, which is a very dangerous for our life. Lapen aho kalam 100% ang bom pen 95% student atum meg jang ji aprang phone si un an ot prapangji la chotakali phone a joine meg jang I edet atum tamedo. Hor biri cigarette kimong atum lake a oxygen no choji same mobile idik lake nang future lapen nang mind. Facebook ka bana lake tusen phone kan America lo sta kios ki ong nai kudak lo lake India. Facebook bana lo pupen tusen 18 aning kan USA lapen India ang bong 1% lo ka chprek India tung users ki ong sta min non 2022 banke India halo ki ong nai. Mobile idik pen najok pinang anamni tum nolom hemi situno apo chipirunde lam chithanunde kam chirabdun thek tida tum samet dokpi. Athe non akai muni tum phone ki pensi ki pangcheng phone pensi ki paju phone pensi ki pathe ang phone pensi ki pangti. Mobile pen ale ki padok tum samedo same as a student atum bang mobile idik pen chipahelo unanji. Last lihin pen student bhai ki pui lake don't addict too much with your phone. Use it as a limit because your future is in your hand. Lasi pini awareness video lake lang tu phala asikang ton polo sineng tum ka choho esek nili channel kibang mitum an nili channel subscribe thala pen ba so video lam sem prote nam pen la tu bhai isi awareness do prote na tum tumane ha important do prote tabang so video share kha lan hello bye kadang. Awareness video ke lain panang tum lapu vi kata lapu video sampai like tha.